Assalamu alaikum dostlar. Bugün 29 sentyabr 2022 yıl Turkiyanın Bursaga karıştı İznik деген şaharında dünyalıq köçmenler oyunu başlandı. Bugün kechki saat 7'de açılışı болады. Açılışına kaçıp geliriz. Yeni kapı. Bursa bu Marmara Denizi'nin arı жағында жайгашкан шаар. Ол жерден Yeni Kapı'dan keme менен кетебиz, vapur менен. Жолдо по пути баратып, кантип барса да түшүндүрүп кетем. Мен Яловага барам, Яловадан нары автобус менен кетем. Биздин вапур 7:45-те жылат. Дагы 1 саат бар. Бияқта дагы бир байке баратат. Кыргыз окшойт, калпак кийип алыптыр. Көчмөндөр районуна барачат. 7:45 Ялова башталды посадкасы. Ылдый жагы машина, үстү жагы кишилер отуруп кетет, пассажирлер. Yalova'ya geldik. İznik'e çeyin. Dağı 70-80 kilometre hoşuna eken. Candan nadırak. Avtobusuna getirdim belki. 1,5 saattay. O kemeden düşüp terminaldan çıkandan keyin oң жақта мындай кичинекей автовокзал бар экен. Şu жерден мына кетип атат. İznik'e мындай спринтерлер кетет. Жолдо баратып, по пути түшүп калат экенсиң. Азыр İznik деген бул көл бар, ошол жерде ошо көлдүн жээгинде болуп атат. Минибустан баары түштү мына. Жөө баратабыз. Киви бакты аралап. Мынакей бүт киви экен бияк. Короче, бизде келип аткан минибус башка жерге чыгып коюптур. Азыр жактан эме менен баратабыз. Жакта бир дарылап жүрүптүр эле. Ушула тыштап коебуз дейт. Приключение, короче. Şimdi baratабыз. Көчмөндөр районуна. Seni mi? Biz ötüp ettik. Foto yapayım. Geldik ya. Biz alıp kelgen minibüs balıkçı ötüp ettir abi. Bir yakta kalmağanla bir bola. Bağır oda alıp ketiştik. Geldik. Girişi bir yakta. Kırgızlar affet bağırı.
Bizdekiler de başladı. Бұл жақтан az только прессаны алып атат. Прямой эфир. Бұл бере тұрған журналистер. Мен дағы кеп кеттім, YouTube каналым көріп атам. Бұл жер açılışı бола тұрған жер. Азыр даярдан ашат. Установка алып. Бұл жақта болса чатырлар бар екен. Ар бир мамлекеттин өз үйүменен тигилген, ичинде өздөрүнүн улуттук нерселерин коюшкан. Азыр Кыргызстандын чатырына барам. Күн аябай ысытат. Стамбулда мындай ысыт болчу. Кириштеги боз үйлөр бул Түркиянын областтары экен. Могул жакта Изник, бул Коnya, бул болсо Балыкесир экен. Тиги Бурса. Бул жер Rize, Кара деңиз тараптагы. Бул жерде болсо Түркиядагы түрктөрдүн улуттук кийимдери экен. Ар кайсы областтар ар кандай кийинет экен бул жакта дагы. Анкаралыктар экен могу. Бул кыргыздардын окшош экен. Коняныкы экен. Фастфуд, тамактар. Baklava, tatlı eкен бул жерлер. Булар дагы завтрак түрктөрдүн. Бул жакта болсо Köfteci Yusuf деген бренд. Котлет. Döner. A101 markette бар екен. Сувенирлер саткан павильондор. İznik'tin çını, kese. Uzakta dağı video tattım. Erten güreş bolçu jerken. Mындай газонда болот экен. Биздин павильонга келдим. Kırgızistan pavilyonu. Ne var kimse? Bak o insan. Ne? Ya öykü. Бұл жерде болса Kika деген Türkiyanın başka memleketler менен түзгөн bir uyumu бар екен. Ошол уюмга кирген мамлекеттердин көргөзмөсү болоттур. Казакстан, бул жерде болсо биздики Кыргызстан. Göçmenler oyunu. 3'e kadar sayıyorum, başlıyor. 1, 2, 3. Gitti. Şampiyon. Oynayanlar tekrar sıraya geçsin. Çuvalları bırakın. Oynamayanlar sıraya geçsin. Evet. Nasıl güzel mi? Abi hadi nereye kadar ilk defa mı oynadık? Ben oynadım okulda falan. Bunu İnterview atacak. çizgi nerede? İlk defa mı oynadınız? Ben 4-5 kere oynamıştım yani. Koşmak yok. Bu Türkmenlerin unuttuğu oyun iken. Evet.
İznik Gölü bu. Gölün ceginde bulatat. Жаачылардын мелдеши боло турган жер экен. Эркектер 70 метр, аялдар 60 метрден атат экен. Ал полуфиналдар башталат экен. Кыргыз эже. Изник көлүнүн жээги. Ысык көлдөн кичинекей бирок. Түрктөр дагы бизге окшоп көлдүн жээгине кылабыз деген окшойт. Погода аябай ысып атты, азыр бир аз булуттуу болуп калды кайра. Кыргызстан бул жерге эки боозүй тигиптир, мынакей бирөөсү чоң, артындагы кичинекей. Артындагы кичинекей бул көргөзмө үчүн, а бул чоң болгон болсо буну Кыргызстандын атынан Эрдоганга белек кылышат экен. Азыр ичине кирип тарта элесек киргизбей атат. Элдин баары кирип кетет деп ичине кирдик суранып. Бул боозүй Эрдоганга, Режеп Тайып Эрдоганга белек болот экен. Бул жакта да азыр интервью алып атышат. Bundan 2'den de biz alalım. Ödüyoruz arkadaşlar. Boozuyun içi. Çok sağ olun. Türkler birinci жолу көрүп окшойт, мындай чоң боозүйдү. Ооз ачылып таң калып атышат. Бул жак болсо көргөзмөгө ачылган кичинекей боозүй. Сувенир, подаркалар. Tayanlar daha çarçaptır baykuşlar. Gün ısıkta. Bu Katar'dan pavilyon iken. Katar'ın şeyhi Recep Tayyip Erdoğan. Degustator bolup kettim. Kahramanmaraş'ın мороженасы. Фрукты, овощи саткан базары. Birinci gün bütün dep kaldı уже, açılışına dayanıp başladı. Bu yakta ulak oldu. Kökpark. Kırgızstan Türkiye'nin soğuğu düşmenen uzaktur. Gün batı otar. ...13.56 Koz futbollaması. Amerika'dan